Kublai phi baros ka thup khubor jungi ka dbmnTv. Kimat ki bakong san mentag si kilong. Thap kerteng uba senshar kupar UDP na soyong. Ruat khana ka MSOA hakishnong ka rilom garo. Or ka AKHAF batray torti ka company ya ka surak Mahesh Kola. Ban ay jinghikai ka Loyola College banyakhun ya ka CUET. Tomantay niya phaj ki khubor ki bakhamnya. Mentaga singi ka khat phratare u Iaiong ukertong ka United Democratic Party UDP ba senshar kupar roy lingdo thaba ula thap kerteng ha office returning officer banyakhun ki election bala bu teng na soyong constituency. Ka election na soyong kanlong ha ka shipau tare u jamang. Habakran berkilat pathai Khubor uni ukertong ulapan paw ya ka jing sngo scam ban ra ya ka jing job namar ki pat ba ki e ya ka yeng ka samjong u. Hakate ka sngi lawan ban senran lang neki spangut kinong kershan rengkat ki bahayeng hasem u president ka parti ba met ba lengdo ba pol lengdo bat kiwe ki rang ba bat kilong kemi. Ki borsen shar ka East Khasi Hills kila perking ka rung kami jeng ki pat ba hadisi office u ba renekton tongkhar ba u ba jaminu mautho kila syabat syabar kat ba u ba pol lengdo ula yorung syapo ka ka office da ka site na marke election commission kala syaban senran yu kertong tangsan ngot kinong board. Today is a special day and also an acute moment of nostalgia. Remembering my uncle, late H.D.R. Lindo, who was here 2 months before filing his nomination papers. He is a popular figure and a legend in this field. His death is a big loss to the family, to the party, to the state. I'm here, his replacement. I'm here, a continuation of his work and his legacy. And one important thing, the people of Soyong constituency are praying every day and wants to produce lawmaker, not just legislator. Legislator who will speak in the assembly, legislator who will voice out the people's pain and grief. The youth are angry, people are watching. I'm being watched as I speak. Serious bills and subjects are being moved in the assembly like the last session. We need intellectuals to speak and debate for better laws, for the betterment, for the future, for the security, for the safety and for the welfare of the people of the constituency, the state and also for Kari Bat Kajat Bandril. Thank you. But getting into Paibama with the people's faith and love, their enthusiasm, along confident look at the job. MP kata te kade kakam kabarim ikini du kini jonga udo snam jonga pitang na kerteng ru senshar kupar roy lingdo thaba ka kerteng pedeng ru kupar roy dei mahe jonga ba ni kerteng kupar roy don kupar roy lingdo mga senshar kupar roy lingdo thaba bidani yu kan ong ba ide na performance sang ba samin ari ang pedi sa pangani ka wi kalian nga pedi aldi I'm confident I will move on and I know I'm personal will ko friends pangno comments ada about ada party ba SPR report when you file the nomination Iaiong ba in fix the damage para le do ka ano to piru pin ye na ka juta mo sinang so idu pini jonga ilong hi bai kane ka bomanta I have to repair ilong but repair the damage done by the last ex MLA so menta aru ngade continuation jungi ngade sai beteng jungi kon pe ki mati ki jungi ki barem ki kam ki vision ki jungi ngadi continuation ya kam jungi publish bot Haka jinglet ruat ka Meghalaya State Olympic Association MSOA yaki khana shenrang bat kanthei ki badon kisap ki phongyale kai ki shnong karilom garo ladon arspa hnyo phun ringut ki khana na South Liki School ki balawan ban pen ie ka sap ka phong bat ka bormet hamadan ka Loyola College William Nagar haka jinga tre lang jaka office district sports jaka sarkar Jylla la penyale kaya kini ki khana ki South Liki jing pen ibut pen ibor ki ba kentup ya kamare arpho bat shipho meter sprint shipho meter speed ladder run vertical jump bat compass drill la penya ya kini ka sports test da uba John F Khasinews ka Babira Moment district sports officer bat uba Dipshan Ratathyang
Ladon lang hakani kasngi Uvibhor Agarwal IAS Deputy Commissioner East Garo Hills District, Father Sunny Augustine Principal Loyola College, Mr. John F. Khasinews Working President Meghalaya State Olympic Association, Mrs. Babira Momin District Sports Officer DSYA Government of Meghalaya, Mr. Dipshan Runtathiang Bat Kiwe Kinong Hikai Kibalapan Tibet Hakalyang Ki Sports. Kaskul Loyola kalasay arngot ki khana ki badan sam uwe uba khandriu snam kerta bat uwe par uba dang khat we snam ki badan kasaba kerpang balashem dakinong penyan hakani ka jing ruat khana ladon lang Deputy Commissioner ka East Garo Hills Vibhor Agarwal IAS Father Sunny Augustine Principal Loyola College kinong hikai bat ki khana school yaki result jung kini ki test en sapen mi hakitayo banwan laong ka Khubor na ka MSOA ka All Khasi Hills Achek Federation AKHAF Shillong kala ot chiki board jang ka Central Public Works Department CPWD halor ka jingtray torti jang ka company MS Dilip and Sons ya ka Surak Khapot Bagli Mahesh Khola ka bapanya so ya ka Southwest Khasi Hills but South Garo Hills District kinoyalam kani ka sunjuk kilale jingo dalaki jang ki khmat bat kishem ba ka jingtray ka long tang deb rukom bala siang rong madai mata Kinoyalam ka AKHAF kila dawa na keyboard jang ka CPWD ban tokit ya ka jingtray jang uni kontraktor bat ban hukum ya u ban le jana ya ka kumbala yakut haka kontrak tender. Kila ong ruba kani ka surok kalong ka badan kam omtang ya ki pat ba hanrei ya keyboard pahara khaput bat wat ya ki sipai ya dari. सीमेंट से खरीगा ना सीमेंट से खरीगा इसको पूरा उधर तक कौन सा मालिक मालिक का नाम मालिक नाम ये रास्ते रास्ते जे कॉन्ट्रैक्टर है नाम क्या विद्यासागर ये हमारे चिन्ह दे आल्डो ही से ये कॉन्ट्रैक्टर जे ये ऑफिस जे रजिस्टर आछे ते आल्डा नाকি Kalayola College, William Nagar Lengbaka Internal Quality Assurance Cell, Rengkat Barka College Welfare and Advisory Committee, Jaka Northeastern Hill University, Tura Campus, Kila penlong ya kejing ajing hikai ya kisamla puli, kumnu ban pen kre ban yakun ya ka Common University Entrance Test CUET arhajar arpulai, ya kitu kibat rang ban yai beteng ya kejing puli haki kerdan postgraduate kibasha jerong. Kino hikai na ka school ba Nehu Tura Campus kiba kuntop yu Dr. Binu Matthew, Associate Professor, Rural Development, Agricultural Products, uba longru Chairman, College Welfare Advisory Committee, barka Professor Nikme Salse C. Momen, Department of Education, kila batay ki jinat ki bayade barka jingpen kre barka jingya kun yaka CUET postgraduate arhajar arpulai. Dr. Sunny Augustine, SJ Principal Loyola College, ula batay haki samla puli yaka jingdan kam banya le yaka CUET arhajar arpulai, kenang ba kinla ban keu artet shaki kerdan ki ba khamsha jrong haka puli puthi jongki. Ula ong baka Loyola College ka ple ki lat ki lenti ban penbiang yaki jingdan kam jiki samla ban poisa kathong baki thrang ban yo haka jing im jongki. Haka khat pratarek u Iaiong, kasnong Yalong kalapen kuburom ya uba awailat miki Shilla, ubala job haka election MLA na second Jawai constituency. Haka jinger keren pediang ya kanika jingle burom, uba awailat miki ula ong. Ngamla shu ban nyaw ya ka burom bakani kasnong kalashania hanga. Barka deiru kasnong pa pher bha po ka constituency jonga, namar ba kalong kasnong ka ba nyaw kor, bat iet ya karoy ka pa. Pi kum ki pat ba pila pendap ya ka kamram ka basa. Kabasa pat kabenta jonga bandu thia khnang ban penyo yaki jinan kam jong phi ula ong ula khot ya baro ki pat ba joga snong ban ya treilang na kabenta ka jing bha jo ki pat ba kane ka snong hakane ka jingya lang uba awailat miki ula kular ban penno jingya rap shipho lak tengka shaka snong khnang ba kanla ban thet power tiller ban ya rap bat kentiu ya ka rep karyang jong ki Lapan ya jakani ke jingya lang da uba bichar Shilla President ke NPP baladan lang kinoy lam snong baki pat ba kan thei bat shenrang kinoy lam snong kila karpa di MLA ban pendap iki kam badang sateng hakini kisan snam ban wan tenai te daw hakani kinti na katte te chwa chpau lak tangka na MLA scheme ge yonga ne jumpa yonga
dong tengah kerpa dia ki kamu pap dang pai dang puren ni wabo ki beto yo thit artli ki powartilat tengah kerpa dia ki to first priority yo ati gitu thit ye gitu nalor nei te wan kat tu taman ti payan kat kami jing em kam yom ka chnong ka tene minta yo ti nom rep nom riang ko yarak ka rep riang yo ki te mana dep nei nin da daw yo chong ani kat kam mini jing em kam kat kam jing em kam yom bidong do pher kat TV tawan te yo yo chong wani yo yo lai ti wani yo yo hoden ni ni jing em kam laksa te ni por klem de pen jrong de kam yo nga sachisin nga chimai ni ka kabu kau kublai ya waro pi ki wada em bentalang yang nga kau kerchan lang nga ka kenti nado ki wa he yong ka chnom ki wa he yong ka dong ki wa he yong ki kur ki wa pher ki wa he yong ka sendrai ki wa he yong ka balang ki wa he yong ki bentang ku pher ki wa em yu da the de es ket ki ti bun ki ti diang ga yong pi bat ken mo kam dong ni ngayu ti yo MP ka men sin mo ye krek lam wo MP ka ta ka men sin wo pen yo pen kadau kam wa nga da chimo ka ye long to man go ka chnong go a haden ka chnong mukla ka chnong ga yong nga ha ka ni ka sa ka chnong go a ga yong nga ko wa ne liam yong nga ka mo do ngan ni sa chi sin lu ban no na ka liam ga yong phi de le thi ka kam ram kat tu e la ni na yo le o sei kam ram yong nga te ding ni ken ten ka jak sa chi sin nga e ku ble ye ka party kawa krech tom udah krech krum ya kanika jingle burom ni de kublai sachi sen wa e blai kan ku berdo wi waro lang ku em ni yo ye upundep ye kamram yo i degni kenten kejap e kublai chibo china UMLA barim kamaulai ba PT sau keme na du balapan benaya ke election ulai yo lar banyakran berkilat pathai Khubor hakaba ulaong bakadau baka UDP kalalet ban kershan ya ke NPP ban thau ya ka sarkar MDA 2 kalong baki MLA ka UDP kiting yo wan ka president's rule kani ka jingkran jong uni undang ya lampat ba barim kamaulai kapen i syai kedar ba ula syukran tap et miau kabamdon nong rem hangno ru namar kata ka UDP kala job khat wengut ki MLA ka her serngeu ya ka president's rule laong uba PT sau keme haba lawan ban senran ya uba senshar kupar uban ya khun ha ke election na soyong ha ubanai ban wan amla ban tep manu ban pediang ya ka ne ka jing ai daw jung ba PT sau keme halor ka jing khau et ka UDP ban persang ban thau ya ka sarkar bathamai ha ka tayo bading kong jung banai leber malalinno Shillong konsensi nakaliang jong ka party hi berakawin ako ka Jylla ba mapa present dekat parti Meghalaya parti dekat MDC parti workers dekat women school di luar ni ban sentran mata yang parti duni ko soyong jadi ka jikanan bo parti duni ko soyong ka jikar pa July ka ba no sosmong ko ka sor bagi sobha bagi parti UDP parti Iaiong bagi pajak hang ni ti mutaru kenhai sukan ni dan mana ni job untuk parti ni ke mai lo untuk fan mai di satu dah kami dah jumpa dengan kowe untuk saya ni kowe bagi bagi train yang UDP pada NPP yang suasana pada UDP ke Meghalaya pada NPP kaya bangi ting yang wan ka present rule apo yung ka Meghalaya UDP kani ka Meghalaya party regal scam ka lapay na borok dia party sham namang ba naganakan yung issue sabar jadi sham namang kanong ka ba kajimumbit pamilya nakamata ka social kanal ka tiyo yung ka jina hibrapoy ilahap niya ka bandan ni berita lang kamu pun nak kalian juga kalau bandan ni sampai na Nendrai kap suha mata barang ni ski mata ini do isu asul le sebab ini kam bertelang UDP ba NPP ba UDP long ni sengil de community bang yo job community ba sarkar hi ke mata UDP ke job ra ni muda sarkar hi ke le betul ko UDP hi ke no pakai oh ya ni sarkar mata Upro
Prodip sangma lai pusan senam kerta unong pang bamdan manu ban senran ubala kernga bansa hatura civil hospital la shem haka khatnyau tari Iaiong ba ulayap marwe ha klau jaga shnong balal gre ka bahab hapo ka jingpet jangka damal gre police station hasanda jangka medyap ki pulit kila lap ba udon ki dawai ka jingba pat ki ticket outdoor patient jangka teka hospital ulawan Shatura Civil Hospital haka khatlai tari Iaiong ban yo dawai habaki doktor kila pet bat ai jingmut ba unthia no hospital namar ula shitom bonjat ki jingpang ula kernga bamdan manu ban ap yu kadau ten rai jangka jingyap empala ban tip bar kamet jungu kelas sedang ban Kita khot ka nyau terap National Youth Front HNYF haka jingalam jeng uba bless dekar kila let ur che upa em aina manik ka hima melim halor ka jingkhap nya bar ka jingbun kinong de madan hayaudo parah kilat ki surok saudong kani kayo kila ongru namar ka jingjilei kinong de madan kala bo ye ka yat ka yeng jo ki pat ba haka jing e ka bakraw nalor ka taru kila ong ba ka ne ka jingkhap nya bar ka jingjilei kinong de madan ka plelat iki bre ki bana bar ban le ki kam khayi hangni claim da yo ka trading license us em ula menjur ban jurep ya kani ka kam HMAF is a sales tasing ni wan hune po Imam Lim kendu ya sim juga Imam Lim ari setenat men kendu yo sim aka isu ga bayar dai bagi kendu sim tasi kalong baik namanta kawai kalong baik namanta bangin hak sim bat ya menteri beri pek ya yo ba pek ha naman kantam ini kanyo mulong mo kamator to pi yang tu mata ka jingwit ka bala serkai ba watang manya kan yang ban kipat ba bakin ya ikin ti footpath ikin ya ikin ti kiwan siyo kalong ka ba ka ba jinjar hadu kata ata namar bang iba kala sulong kamdon su kata ka jinglong renti ai renti mo habe dei bat ki kinong song madan iba nada ki song dak badon ako don buram kata ngim su ni nakaliang ka chungi iwan men kendo ya sim iwan men kendo ya menteri lang sti bat ka wei ka bangi kwa man kentu ki kalong ba ni kung kasang ni kwa ko gisni ngin ada ka jing thos ki bangin bu ta appointment bangin nilek ban jurip ya ka yo bora ko wei namar ngai iba kat nang mi isni ngai iba khamtam nang ni na po mat khan sarum ru lami ki dukan lami ki ta ki nong song madan ki ba nimpa man jer teng ni pampa ko teng khamtam to la dei kita gidok isnam jungi ru ngim da snu hinde la nakaliang jungi bungiwan man dikendu yu sim kolong ba lek ban jurip ban pek khamtam ya khamtam ya ki keluj kaya yang kayo khat barok wei namar menta pintu ngayo kitang wi pelarung se cukup ba kaji khamya abjur ha ti teng i teng wat kini kinong song madan hangliru ha po haki yo barok wei khamtam ki brio ki bana bar mo ki bok suwan man song hani po ha po ha ka benta ba dei jong Imam Lim ni nakaliang ka jungiru min jurip ya kayo min ya lek ki rangkap Imam Lim man pek hu kumnu kor kumlong jong kayo namar kade ka jong ni khu no hajar phasi khamtam kade ka benta ka ban kong ka ba udo usnam jongi ude ban yo ya ka benta ka hok ude ban yo ka benta kamai gaji na kayo hat ka Imam Lim no ngatep ka yo khajana ka biang te ti nagaliang jongi ha ko ngin sa ya kendu hadin bang lam ai ka jing tho so Imam Lim bat Imam Lim ka sabu ya ka tasni bangin nilai jurip bat ngin jurip ya barok benta khamtam ka khu ki subang ong biang ka menengkong ka di khamnya ka maar ka khu ki subang ka balai pan in pek ki kam illegal ki badan po yo mo khamtam ki don subun ki illegal do khamtam ki shimi ba ki kam ki ba khamsar kai po yo khamtam ka jingbun ki nong to ki jingbun ki nong luti por ba khamnya ki shim ka bu te nakaliang ka jungiru in pek in kenturu ka wat ka Imam Lim ya ka pakan le ka badon kam habe dei ba kayo hat dalong ka bala CCTV ki di man biang namar kayo ka de kayo ka ba ikwa buk pai ba kanong kayo ka basngan ka yat ka yang kanamdan kanu ka jingwit kanamdan kanu ka jing ka jing khamnya ni kanu ka jing jenjar jong pai ba ki ka jungi kalong bait namanta kalong bait nakaliang ka jungi balada ka kamaram ka di jong diskon sel ban le ka le lesen ba di turing lesen
ngalong ifimenta bah tu ski bengilek ngin persang hiru banyak kli level lesson trading lesson ladang ibam don kam kimrenew ke lesson kibam don lesson te ngin sale keberan kam ngin sapoi sik council sik enforcement ru makin le keberan kam ngin sale gani namar iba hawai ko mo ifimenta ba bun hi naga district council ndon kata gabangin yu imo yo kile ka bari ngin tip ya kata yo kile pan check lesson ni level lesson na rei ladon ha kisnem gi memensuaru kajing kendra lesson po yo ladon kajing show kajing adatru kajing pen ibor bagi bar jelar mensuar lalong ta dan kalian jungi kata di kamram juga district council tiala daga district council kamla hiban le kata te ngin saad kajing to district council ne ka step connection le Igi cingkular jung siem kolong ba nginum keren hangi tangi ka himamelim namar ka don ke bentaro badi jung municipal iga step ke benekong ke pangiwan hangi kolong ba nya train suan kong bat ke himamelim bat ka baar ba usi mul ong ingi ba ung sebu mu gesngi sebu mu ka kapor ba minyali jurip lang ngi waseng rengkat bagi menteri rengkat bat kikat ba himamelim di alam Sedang sebenarnya keren bang. Ayo. Nak kalian kat sini ngin ker ha ka district council ka don mentah habi de ke market mau IM badi ke market ti nak kalian kat sini ngilawan suan kong syaka imam lim mereka try hok besi syahi de imam lim ka cakar badi jung imam lim ti nak kalian kat sini ka bau imam lim ka bau sim mula ai jengmut ingi bangin si bu ya singi ka por bang nyalej ti lada kata ka cingi kendu jungi bu sim kalong ke babiang ka balong successful ingin saya pepat nila kadon kami ini bangin kendu wat UIM bade ke market ke district council ru ingin saya cemat kita minta bad haga juga poru ingin sa haga juga por ingin le ke badan kam ingin kendraru ke license ke ba ya dei ke level license bad ke trading license yo haga juga singi ingin le ta Pada kitu ki khubor la poish ka bakun tar hadu bangin de champion khublei shibun